Slow motion. Musik dikit. Oke. Au ya. Tap. Pecah sudah telur. Hah? หนูจะไม่ยอมลุกจนกว่าลุง Itu celananya, celana petanya itu sudah terlucur-lucur. Alright, my gengs, my boy, welcome back with me, Renaldi Gilbert. Bagaimana kabar kalian, my gengs, my boy? Semoga kalian baik-baik saja. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Everybody sing a song of Duda. Di video kali ini seperti biasa, Renaldi Gilbert kembali lagi untuk menemani anda ya, semua ya, para my gengs, my boy. Karena di video kali ini kita akan melihat sesuatu yang baru ya, saudara-saudara. Karena di sini kita akan melihat video-video iklan dari Thailand yang paling ngeselin ya. Ngeselin itu kalau bahasa Manado paling bikin pastiu ya, yang membuat kita emosi ya, yang membuat kita tidak tahu artinya apa ini, iklan ini apa ini ya. Tidak perlu berlama-lama ma gengs, ma boy, langsung saja kita melihat iklan Thailand paling ngeselina. Baru di awal sudah ngeselin ya. So bikin pastiu. Oke, berikut ini adalah iklan kantong sampah ya dari Thailand. Nah, bayangkan kantong sampah pun dia ada iklannya ini. Oke. Oke. Muka gepeng. Memang kreatif, tingkat tinggi. Dia bisa menahan durian ya. Bayangkan. Mampu membersihkan sampah masyarakat. Lihat. Ini malahan bukan ngeselin ya, saudara-saudara ya, tapi sangat kreatif ya. Kantong sampah yang diiklankan, karena kantong sampah ini sangat kuat untuk menahan segala bentuk sampah-sampah, bahkan sampai durian bisa dia tahan ya. Oke, sekarang iklan ban mobil ya, saudara-saudara ya. Apa hubungannya ban mobil dengan anjing ya? Oh, selingkuh, dia bahugel. Memang di muka-muka pak kita kan apa gila din dia. Sakit hati, selingkuh di depan mata. Sakit hati dia, anjing yang terluka, dia anjing yang patah hati ya. Dia tidak peduli dengan mobil-mobil yang kencang, langsung terobos aja lah, ya kan? Memang karena Banturansa yang sangat pakem ya, makanya pilihlah Banturansa, sangat pakem di jalan aspal memang. Membuat anjing tidak jadi mati ya. Berikut. Memang ini bukannya ngeselin ya, malah menghibur ini. Berikut adalah iklan keran air ya, saudara-saudara. Oke. Wah,ทนนะครับ Oke. เพราะว่าทำมาจากทองเหลือง Terhindar dari karatan ya. ท่านผู้ชมขอโทษนิดนึงนะครับ Oh. ดูมึงนี่ขายของเนี่ย สั่งว่า Fokus lu ท kampret. องเหลืองทนไม่เป็นสนิมก๊อกน้ำของเราเนี่ยทนนะครับ Kan apa yang tahan lama? ก๊อกน้ำซันว่าครับถูกต้องครับทำมาจาก Oke. ทองเหลืองครับไม่ต้องมาซื้อ 100% kuningan. ก๊อกน้ำซันว่า Anti karat. Oke. อ้าวเฮ้ยเดี๋ยว Balik lagi. ก๊อกน้ำซันว่าครับหยุดภาพ Ini pasti beli keran, bukan karena kerannya yang bagus, tapi yang penjaga tokonya sangat-sangat seksi. Balalala. Hoi. เอางี้ไปทางขวาดิ Coba geser kameranya sedikit. Mana? โอ้โหมีหน้า Pantas.
pantasan ya. Sudah bisa ditebak ya. ใครก็รู้ว่าก๊อกน้ำสันวะ Semua orang tahu keran Sanwa terbuat dari kuningan. ทำจากทองเหลือง Oke. ก็เลยไม่กลัวว่าแม่เหล็กจะดูดก๊อกออกไป Terus? Masih berlanjut. Karena kerannya tidak terbuat dari besi ya. Malah yang tertarik adalah kawat giginya dari besi. ที่เรียบร้อยที่สุดตั้งแต่เราทำมา และขอแนะนำก๊อกน้ำรุ่นใหม่ใหญ่กว่าเดิม Ukuran jumbo. ไงดิพี่ Gimana ini bos? เดิม Seperti biasa apa? Slow motion. Musik dikit. Oke. เอาอีกแล้ว Behind the scenes-nya iklan ini tidak menarik ya. Jadi sutradaranya bilang seperti biasa ya. Slow motion saja ya. Taruh musik sedikit saja ya. Sudah jadi iklan. Gimana ini bos? Seperti biasa. Slow motion saja. เพลงมา เอาอีกแล้ว Asik deh. Bukan main. ก็ก๊อกมันใหญ่ไหล Lebih besar, lebih menggoda ya. Iklan macam apa ini? Oke, berikut kita akan melihat ini iklan saham ya saudara-saudara. มันเป็นทักษะทางวิชาชีพที่ต้องมีความชำนาญสูง Wih, cara mengikat dengan kencang ya bungkusan, oke. Aha. มันต้องฝึกทุกวันเพื่อความชำนาญฝีมือจะได้ไม่ตก Dipraktekkan setiap hari. จนเกิดเป็นสัญชาตญาณที่เกิดขึ้นเองได้โดยอัตโนมัติ เรียกว่า Lakukan terus hingga hafal di luar kepala ya. ยางที่ใช้เนี่ยก็ต้องเป็นยางแท้ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.28 เซนมีความยืดหยุ่นสูง Diameter karetnya bahkan harus sangat persis ya saudara-saudara. การมัดที่แน่นหนาและสวยงามจะอยู่ที่9รอบ Di putaran ke-9 bahkan dia hafal. ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก แม้แต่ต่างชาติก็ยังสนใจศึกษาอย่างจริงจังหมุนติ้ว Hanya membungkus makanan, bahkan bule-bule pun sangat penasaran dengan orang Thailand ya saudara-saudara. หมุนอย่าลืมหนังยางทำไมสอนยากสอนเย็นแท้โอ้ยเครียดเรียบร้อย Oke. Very nice. Wow, amazing. แกงที่ Amazing อยู่ใน ya. ถุงทำยังไงก็ไม่มีทางหก Oke. Sampai tidak dapat dibuka ya. ยากด้วย ในชีวิตเปิดอะไรยากๆมามากแล้ว Ada banyak kesulitan dalam hidup, oke? Oke. เปิดพอร์ตหุ้นง่ายๆ แค่บัตรประชาชนใบเดียว Bayangkan saudara-saudara. Dari mengikat bungkusan makanan sampai ke membuka saham ya, bukan main. Kalau ini iklannya membuat saya emosi ini ya. Ini so pasti ngeselin ini, bagian pastio do ini ya dede. Enak nih, bukan main. Bocah cabul. Hanya melihat tete ini bukan main dong. Tutup. Di Thailand ternyata saya lupa banyak sekali perempuan yang sebenarnya adalah batang-batang sejati ya saudara-saudara ya dede. Ternyata Maya juga menyadari hal itu ya saudara-saudara ya. Huek. Berikut iklan Ele. Apa nih Ele ini? Mineral White Max Plus. Oke, perawatan wajah ini mungkin. เธอก็บอกว่ารักที่ฉันวันนั้นก่อนนะ Hah? ว่าเราเป็น Kayak kenal lagunya. ความรัก Seperti lagunya Keke. จะโกหกจะรู้สึกที่โกหก Hah. 30 tahun kemudian. Oke. Terus? เธอก็บอกว่ารักที่ฉันวันนั้นก่อนนะว่าเราเป็น Kenapa lagu Keke ada di sini ya? รัก
Boneka, boneka, boneka. Cái mình chạy tung cắt tà, tung cắt tà. Cái mình chạy tung cắt tà, tung cắt tà, tung cắt tà. Kok sama ya? Cái mình chạy tung cắt tàเลย Terus iklannya di mana? ไปกินข้าวกันไหม Kita jalan yuk. Ini sudah 30 tahun kemudian ya. Hei. Ayo, oke. กินข้าวกันข้าวต้มเนี่ย ไปเถอะโอเคเจอกันพรุ่งนี้เยี่ยมไป Oke. เรานัดกับเมย์ไว้แล้วอะไปเถอะ Oke. เพื่อนกันนะ ไปกันหมดเนี่ยไปเจี๊ยบไปด้วยไป ไปเถอะ ไปนะแป๊บเดียวเจี๊ยบไปแป๊บเดียวเองนะไปเจี๊ยบ ไปเถอะ แป๊บเดียวเจี๊ยบไป เน้นจังเลยก็เจี๊ยบมันสวย Oke. เจี๊ยบใช้ ELE ทุจ้า แต่ก็แป๊บเดียวเองนะไปได้เจี๊ยบไป ไม่เลิก นะเจี๊ยบไปเจี๊ยบ น้อง ย้อนภาพดิ ย้อนดูช่วงไหนพี่ ตอนที่เต้น Yang bukan boneka. Terus? Cái mình chạy tung cắt tà, tung cắt tà, tung cắt tà. Cái mình chạy tung cắt tà, tung cắt tà. Oh, dia melihat orang lain yang memakai อีกที masker ele ya. Cái mình chạy tung cắt tà, cái mình chạy Oh, tung cắt tà, tung cắt tà. terlihat lebih muda ya. เหลียวใคร Liatin apa lu? Hah? ไปเจี๊ยบไง Liatin dia. มองไอ้เจี๊ยบไงก็มองกันทุกคนน่ะก็ไม่มีอะไรเลย กลับมารักกันดีกว่า กินข้าวกัน ฮะเจี๊ยบไป แตกเลย Pecah sudah telur. Memang iklan-iklan Thailand ini dikenal dengan panjang, punya jalan cerita ya. Beda dengan iklan-iklan yang ada di Indonesia. Iklan Indonesia itu selalu singkat-singkat, padat dan jelas ya. Tidak mau yang panjang-panjang ya. Rugi di ongkos produksi ya. Berikut ini adalah iklan tentang kesehatan. Alright. คุณท่านคะข้าวต้มร้อนๆค่ะ คุณท่าน Orang sakit bagaimana ini lincah-lincah? หนูตั้งใจทำมาให้คุณท่านนะคะ Oke. Kasihan. อยากกินอะไรที่อร่อย Gue cuma pengen makan yang enak-enak. เป็นคำสุดท้าย คุณท่านอยากจะกินอะไรคะ เดี๋ยวหนูทำมาให้ ฉันอยากกินกวางตุ้งน้ำมันหอย Kuangtung yang lezat. Kuangtung. มีบล็อกชอยส์ไหมคะ อ๋อ กวางตุ้งเหรอ ไม่มีหรอก ฮะอะไรนะ ไม่ใช่หน้ามัน หาทั้งตลาดก็ไม่มีหรอก แล้วฉันจะหามันได้ที่ไหนล่ะคะป้ากวางตุ้งบล็อกชอยส์ กวางตุ้งน้ำมันหอย Dia hanya mau makan kuangtung ya. ชอยส์ กวางตุ้ง กวางตุ้ง Kebun sawi. Bukan main. Asisten rumah tangganya rela pergi kemanapun hanya untuk membuatkan dia makanan yang namanya kuangtung ya. Kebun sawi. Oke. ลุง มีบล็อกชอยส์ไหมคะผักกวางตุ้งอะค่ะลุง เหยียบอยู่นั่นไงแล้ว Yang lu injak itu. Itu kuangtung? ทำไมมันเล็กจังอะ ไม่ใช่หน้ามัน Oh, belum musimnya. อยากกินกวางตุ้ง กวางตุ้ง 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 กวางตุ้งอะกวางตุ้งอะลุงเข้าใจหรือไว้อะลุกขึ้นมา หนูจะไม่ยอมลุกจนกว่าลุง Itu celana petani itu sudah terlucur. Deh. จะทำกวางตุ้งให้หนู Kasih sajalah Bapak. Keluarkan kuangtung Bapak ya. Keluarkan ya. Lucur saja celana Bapak itu. Pasti akan keluar kuangtungnya ya. กวางตุ้งให้หนู Oke. กล้องอยู่ตรงนี้ครับ Kameranya sebelah sini. Mana? Oh situ. โดนบังคับแบบนี้แล้ว Kayaknya tak ada pilihan lain. จะ Oke. ทำไงได้ Ah, เอาละ baiklah. ลุงจะทำให้ Gue turutin, oke? จริงนะลุง แต่ว่าลุงไม่อยากให้หนูได้รู้ได้เห็นอะไร Lu nggak boleh ได้ lihat. ค่ะลุง Apa yang dia perbuat? Dikasih pupuk. Bayangkan hanya dalam sekejap kuangtung bertumbuh. Bahagia ya.
Oke, jadilah kuantum.ผักนอกฤดูแม้จะดูสวย แต่เสี่ยงมีสารเคมีที่อันตราย Balik lagi. ผักนอก Sayuran yang tidak ada musimnya memang terlihat ฤ lezat. ดูแม้จะดูสวย แต่ Oke, เสี่ยงมีสาร tapi itu mungkin mengandung racun. เคมีที่อันตราย Iklan sepanjang itu pesan moralnya cuman janganlah membeli sayur yang tidak pada musimnya ya, karena mungkin mengandung racun. Itulah pesan moralnya, cuman itu ya saudara-saudara. Berikut ini adalah iklan material ya saudara-saudara. Oke, kita lihat. Oh no. Ada Ultraman ternyata saudara-saudara. Yang salah injak rumah ya. Ultraman menginjak rumah warga ini, bukan main. ซ่อมมาเลยจ่ายมาด้วย Ganti nggak atau gue yang laporin. เอาเงินฟาดเหรอ Cuman แล้วของ segini. อ่ะ Lu punya mata nggak? ทั้งบ้านทั้งหลัง จะไปหาซื้อที่ไหน ที่ดูโฮมมีทุกอย่างครบ โอ้ย ของมันได้ยังถามทุกร้านแล้ว ตั้งแต่อดีตยานาคต เหลือร้านนี้ร้านเดียวเนี่ย แล้วมันจะมีไหมเนี่ย จะไม่รู้เหรอ ก็จะเอา Bukan ของ main. Bahan-bahan untuk membangun piramid harus dibeli di toko material ini ya. เยอะแยะเนี่ย เอาไรเหล็ก10,000 ตัน ปูน10,000 ตันน่ะมีไหม Ada. มีเหรอแล้วเฟอร์นิเจอร์ครบ ราคา Furnitur ada. ครบ Murah. ดีที่ดูโฮม1746 มีบริการส่งข้ามมิติไหม Bisa kirim ke masa lalu nggak? มิติ Lu kira mantan? Bukan mantan. มีไหม Gimana sih? Bukan main dong. Iklan yang sangat niat sekali dalam proses pembuatannya ya saudara-saudara ya. Dan oke, kita sampai sini dulu ya videonya ya saudara-saudara, karena memang sudah panjang ya. Nantikan video berikutnya. Kalau kalian suka dengan video iklan-iklan Thailand ini, bisa kalian komen di bawah ya. Kalau kalian suka, nanti saya akan mereaksikan lagi ya video-video iklan Thailand tersebut. Dan mungkin sampai di sini aja video aing di hari ini ya. Nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Everybody sing a song of Aduda Aduda. See you in the next video. Dadah.